Zdravo ljudi, moje ime je Vuk Ristović iz Užica, psiholog po profesiji. Zdravo ljudi, moje ime je Mišel, a vi gledate kanal Psiho Vuk put oko svijeta. U današnjoj epizodi malo lingvistike, pa eto idemo na temu. Ok, sad da objasnim ovaj izraz pasti sa kruške. To ste sigurno čuli kad je neko malo kao blesav, šašav, ćaknut, lud, pa se kaže kao pao sa kruške, jel? Kao što je Vule pao sa kruške. Vule pao sa 500 kruški, ovo. Milo moje. Sad sam teo, ček da nastavimo malo nakon ove digresije. Kako je nastao izraz pasti sa kruške? I što baš pasti sa kruške, što ne sa nekog drugog drveta i tako. Fora je u tome što su stari Sloveni još imali taj kult drveća. Znate sigurno ono kao za drvo hrasta, da je naročito cenjeno bilo vezivano za boga Peruna i tako hrast i to. Pa kruška se smatrala kao za zlo drvo u narodu, odnosno ne zlo, ali tako da je kao povezano sa tim nekim, da kažemo, zlim, nečistim silama, vešticama, demonima, đavolom, tome slično. I onda je u narodu se to objašnjavalo, kad nije bilo psihologije i svega toga, i onda kao kad neko ima neki psihički problema i tako kao eto, on bio na krušci tamo s vešticama, gurnule ga veštice s kruške, pa kao pao s kruške i tako pa poblesavio kao. Zato je taj izraz bio. A znači to je objašnjenje i zašto baš kruška, jer je kruška vezivana za te zle sile. To bi bilo to. Ja ću vam ispričati zašto se kaže Adamova jabučica. Kao što i samo ime govori, ovaj izraz je dobio ime od našeg praoca Adama, prvog čoveka koga je stvorio Bog. Kao što i sami znate priču, živeo je u rajskom vrtu i smeo da jede plodove sa svakog stabla, osim sa stabla poznanja dobra i zla, to je bilo stablo jabuke. Kako Adam ne bi bio usamljen, Bog je od Adamovog rebra stvorio Evu, prvu ženu, i ona je ta koja je počinila greh i ipak uzela jabuku sa tog stabla na nagovor lukave zmije. Priča kaže da je ona dala tu jabuku Adamu da proba i kako je on uzeo komad jabuke, shvatio je koliki je greh počinio i taj komadić se zaglavio u njegovom grlu. I zbog toga se kaže Adamova jabučica i to se prenijelo na njegove potomke, sve muškarce, i svi imaju izraženiju dosta tu Adamovu jabučicu. A eto, to možete vidjeti na Vulovom primjeru. Tuda, jel? Eto je tu, da. Sad da objasnimo izraz pirova pobjeda. Odnosno da kažemo pobjeda koja ne donosi stvarni rezultat, koja nanosi više štete pobedniku nego koristi to. Ovaj Pir je bio vladar Epira u 3. veku pre nove ere. Ta Epir, to znate, to je region u Grčkoj. Tamo neka, da kažemo, severo-zapadna, Grčka. Sad, u to vreme Grci su držali svoje kolonije i ovamo u današnjoj Italiji, na jugu Apeninskog poluostrva, Apulija, Kalabrija, ono što se danas naziva Bazilikata, tad se to zvalo Lukanija i tako. Ali su tu ratovali sa Rimljanima, bili su već sukobi, pošto Rim je jačao i težio je da zauzme cijelo Apeninsko poluostrvo i tako. I prvo je ovaj Pir imao jednu veliku bitku i veliku pobedu kod grada Herakleje. Danas se ona zove Polikoro, tako nešto. To je na jugu ove provincije Bazilikata, odnosno tadašnje Lukanije. Tu je potukao Rimljane do nogu. Ono što je interesantno za tog kralja Pira je da je koristio slonove u borbi. Ima nekih, ja mislim, 20 borbenih slonova koji su baš zadavali paniku u redovima neprijatelja i tako. I kad je porazio Rimljane tu, onda je godinu dana kasnije, 279. se sukobio s Rimljanima kod grada Auskul. Danas se to naziva Ascoli Satriano. Ascoli Satriano se zove to mesto. To je gore malo severnije još, kod Fođe, tako. I fora tu je kao, da kažemo, porazio Rimljane, ali su njegove snage doživjele ogromne gubitke također i tako, baš se vojska mu je desetkovana bila. I fora je što su nakon te pobjede mnogi njegovi ovi kao, su mu govorili kao svaka čast, majstre, kako smo ih potukli, to sve, uvlačili mu se, to je poenta priče. Kao kakva pobjeda i to, a on im je kao rekao još jedna ovakva pobjeda i propali smo. To je poenta priča, znači Pirova pobjeda, pobjedili su, ali su mnogo vojske izgubili, nisu mogli dalje da napreduju. I zaista su posle, ja mislim, neke 275. pre nove ere, su Rimljani u bici kod Beneventa su potukli ovoga Pira. On se posle povukao tamo
u Grčku, ne znam, izgubio je u bici sa Spartom, u borbama protiv Sparte, mislim da je poginuo u Argosu, tamo, to je dole negdje na Peloponezu, sad nisam ni ja siguran, ovo izvlačim što kažem spontano iz malog mozga, ali to je poenta priče, ta Pirova pobjeda, kako je nastao izraz, eto. Idemo na sljedeću priču. Sad da objasnim ovaj izraz žrtveni jarac, to ste sigurno čuli, ono kad se svaljuje krivica na nekog pojedinca, pa kao on je žrtveni jarac, ono, on je kriv za nešto, kao i tako, za neki neuspeh grupe i tako. Sad šta je ovdje fora? To su još Jevreji imali običaj u prošlosti, taj kao ritual žrtvenog jarca, žrtvovanje jarca. Znači gdje bi oni našli nekog jarca i onda bi sveštenik kao ritualno spustio ruke na glavu tog jarca i kao preneo na njega grehe celog jevrejskog naroda, tu kao, odnosno te jevrejske zajednice, i onda bi taj jarac bio pušten tamo u pustinju da umre od gladi i žeđi. Jedan onako, da kažemo, surov običaj. I smatralo se, jel, kako on ode, tako je narod se oslobađa greha, kao svi su gresi na njega preneti, kao otišli zajedno s njim i tako. To je bio taj ritual iz koga je nastao ovaj izraz žrtveni jarac. Ok, ljudi, znači ako vam se ovo svidjelo, stavite like, komentarišite nešto, subscribe, obavezno zapratite kanal. Šta još može, delite video, uključite ono zvono da vam izlaze notifikacije, također... Ako želite da podržite rad kanala, možete nam uplaćivati super thanks donacije, nešto si... 50, 100 evra, da. I pratite kanal Psiho Vuk, put oko sveta. Sve dok se Pariz ne istopi u Seni. Oho!